vas še enkrat pozdravim, če me slučajno še ne poznate iz prejšnjega videa. Jaz sem Nika Pavhe, sem dijakinja 4. letnika tehniške gimnazije, sem tudi že 10 let mažoreta in 3 leta sem v bistvu že trenerka najmlajših mažoret začetnic, katerim se lahko tudi vi prijavite, vepunčke predvsem. Tako, zdaj danes vas bom spet naučila eno koreografijo in vse, kar rabite, je športna oprema in malo prostora. Tako da, jaz mislim, da kar začnemo z ogrevanjem, ne? Ok, dam muziko. In vrtimo glavo. In v drugo stran. Malo raztegnili na drug način. Pa v drugo stran. Pazi, da imaš boke spust naprej. Ti moraš vračati sam rame. Pa še enkrat. Ok. Zdaj se bomo odnagnili čez. Vsako stran dvakrat. Ali trikrat. Ok, še. Damo koleno čim bolj skupaj. Še drugo nogo. Če nimate ravnotežja, se lahko kam privete in padete. Ok, zdaj pa gremo še iz ene noge na drugo. Cak, dvakrat na drugo stran. Evo, bravo, super vam gre. In to je to. Zdaj, muska prav, da smo ogreti. Gremo kar na učenje koreografije. Se pravi, začneš s korakanjem. Roke imaš lahko zadaj ali pa v boku, bomo imeli zadaj. In korakaš. Potem gospa začne pet, pa bomo dali roke gor, počas gor. In bomo korakali zraven. Čist počas. In ko pridemo do gor, bomo šli nazaj dol in bomo krožili z rokami. V zapestju bomo krožili, ok? In spet čist počas bomo šli dol. Ok? In ko bomo dol, narediš pestke, imaš dol roke, in greš naprej v eno stran, pa v drugo, pa gor, in zamigaš. In še enkrat, v eno, v drugo, gor, in zamigaš. Potem pa se bomo šli kavboje in bomo z rokami delali laso, takole. Z nogami bomo pa 8-krat stopili v stran, se bomo vrteli v krogu, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 bomo skupaj stopili in potem bomo šli še v drugo stran, delamo tudi z rokami v drugo stran in delamo spet 1, 2, 3, 4, 5, 6 in potem pokažemo tako naprej, tak. In gremo zdaj, bomo šli s tem gibom, bomo šli nazaj, tako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In potem greš naprej in se spegneš gor. Upam, da me vidite, se spegneš gor. No, in potem začnemo z mlinčkom. Si tukaj gor. In začne z mlinčkom zgori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In zdaj bomo delali z rokami. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. V bistvu samo roke, če jih imamo tukaj dol, daš eno gor in ko daš to dol, daš v bistvu ta drugo gor. Samo to delamo, ok? Boš to? Ok, super. No, najprej smo se pravi delali zgoraj, 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 roke, 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 roke. In zdaj delamo še spodaj, spodaj, mlinček, spodaj. In še enkrat. In delaš isto. 3, 4, 5, 6, 7, 8. In tu ponovimo dvakrat. Ok? In se pravi, s tem končaš. In potem greš spet v stran, v stran. In zdaj bomo delali, kot da smo spet na zabavi. In potem gremo spet v stran in si na zabavi. Ok? Potem pa, zdaj malo težji del, daješ noge naprej, naprej, naprej in bomo skakali po tem krogu. Z rokami pa v bistvu delaš samo kroge, kroge, kroge in to zgleda skupaj takole. Narediš krog, ok, pa z drugo nogo, pa z drugo nogo in potem skačeš okrog. Potem si tukaj in greš spet v stran, prej, krog in drugo stran. Ok, gremo še. Z eno nogo naprej, z roko narediš krog, skupaj, naprej z nogo, skupaj, naprej z nogo, skupaj in se razkačeš, v krogu se vrtiš. No in potem še enkrat, z nogo naprej, z roko krog, nazaj, z roko krog, z nogo naprej, nazaj in še enkrat in skačemo. Ok, to bomo naredili 4-krat in potem gremo spet nazaj, to kar že znamo, šteješ do 8 in potem gremo spet naprej, 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 na prste, in začnemo spet z mlinčkom, mlinček, 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 to vse že znamo, roke, 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 spodaj, 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 roke, 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 roke. To je v bistvu vse, kar morate znati. Na koncu bomo pa na hiter malo oddahnili in bomo šli gor in dol. Takole. In to je to. To bomo naredili še 3-krat. Upam, da ste si zapomnili, da vse razumete. Drugače pa sem še enkrat zavrte video nazaj pa imamo to. Ajde. Korakaš. Ok. In vrtiš. Počas. Pazi. Pestke. Up with it, girl. Rock with it, girl. Right. Migaš. Put a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Right. With it, girl. Put a bang bang. How are you? Druga stran. Kažeš naprej. Gremo nazaj. Pazi. In naprej. Ok, nič. Roke. In minčki spodaj. Ja? In še roke. Roke. Spodaj. Ok, pazi. Me and you, girl. You and Baba. Up it to the floor and let me see your energy. Enkrat. Me not play no hide and seek. This is the thing you ever make me feel me, girl. Free high anytime you whine and catch it. Ajde. I pull it up, I put it on the beat, girl. Why not touch a dollar in my pocket, cause I'm in this world, it's more than gold. Še dvakrat. You want more than diamond, more than gold. When the day just take up, Ok, gremo nazaj. you want more than diamond. Pazi. Naprej.
Jeszcze. Przez podych. Rockę, rockę, rockę. In, sequence. Hadi zor. En, dwa. Zor. Rękę dol. Odkryć się zabić. Easy za klocka, no. Woohoo. Bravo, om det spelar, det stämmer fine. Vet du, stand zdravý, majte se fajn.